adofonom mema obibia akwaba ede eba too much GH so Ghana wahala dwumedie ena ebre asose muniaba epie sikapa ena nso mede ebe somatiefo ene ahwefo na abusuafo se mobeka ya enam eye voters registration won sensemi nsem bebrem ene bebe pie mu wo mu a ye bo wo mu etuo empanifo nso so wo mu kọ eye registration center wo mu ekoku bubobubo etuo nso no ni nyina ebebe to edwa na meka ede afa eye yankasa ye maame eye Mavis Hawa Koomson honorable Mavis Hawa Koomson etututu okokoto ewo kasoa polling station bi emra wote se ne nkrofo anase ni omo edi apre kan se opposition onim se eba na manyesem de a den apre na ewomuo wote se womo aba ne mpesoa eso na ne ntie a wonya nti ono nso so ebo pontin ekoko piemu ewo ehonom a etututuo bi ekasa wo ho womo moto ehhehye nso so ni nyina eba abonten pepper spray so ye di egu nkrofo ani nyina ebebebe to ye nyina ya pono so too much GH abusuafo yamfa anka memo na ye twa ni mu se MPP amanyokuo no ebeba bonti because mpanifo bebre eba ye na wo mu esusu se mampanyin wo bema ye maami yi ida se wo be resign ana se wo no ankasa wo be pamo no edi afri na konwa wote eso ase wo ye minister no womo ebeyi no ede afri wonum nanso so womo nsem womo kan ye ni nyina na akwa ye se womo kan ede egu enua asumu adete na womo enya ente ho empopoye bia na ene deyi chairperson for the New Patriotic Party honorable Freddie Blay waba abonten na press media wo held day ya na chese wo mo ekasa ede efa matters rising Mavis Hawa Koomson honorable ni issue a ekoso ewo kaswa enam ni tutututu a ekoso no enunti wo mo si hu nkonya se wo mo ekwakoka na wo mo de nsembebe su edwa na chese ene dey die wo mo ka na mo ka kwakosi se honorable de wo no in defense na ebusuafo mama yembonra ensem no emu honorable Freddie Blay emra wo healthy ne press release no will address the issue of Madam Mavis Koomson honorable ne ensem a so se dem di kankan ewo kasoa emra wo kokotututuo ehhehye nkrofo motorcycle na ebiem nso pepper spray wo di gu nkrofo ene no wo address issue no na wo kyeremu esem Hawa Koomson is one of the quiet and calmest females in parliament, and there is totally no evidence that can suggest that she is a violent person. Honorable Hawa Koomson has clarified the issue with a statement which says the situation she found herself in was life-threatening. It is mostly sad to see different groups fall for propaganda. We ene nsema wo address eno ne Mrs. Anna Honorable Hawa Koomson said the wo mu hu ni si efa no no mo address no na wo wi no de eto aso ebiem ese. With the unfolding factor regarding the issue, it is observed that her actions were totally self-defending. We ene and someone honorable Freddie Blay ede etu na chese honorable Mavis Hawa Koomson wono obi a oba basa like sa violence no ebi eni na brabo mu wonye obi oye hetu wope entokwa woye nkokun yenye se nipa yewe yenye like yentu etua sa etuate no ebi eni ni mojamu na wono oye the one of the quiet and calmest female in parliament ba no wo mu a
womo de chese womo ye unique eba ne se womo de womo mpo womo ho asem womo ye cool metime ba bi me dwe me ho a eye wonabo Hawa Koomson wodi mu entity ma won pene ho asem woni obia eni asem eye parliament onum no enya de so oni obi mpo enya akasa mpo ama eye ensa tutu bi abemu anase akasa bi abemu enti eyeye maame ne de wo ye wo bi a wo ya asundue maame pa wo pa asundue wo mpe basabasa ye se wo te se entokwampo wo baabi a wo no enya de se ne ho mframampo wo bete no ewo ehonum enti sa etututu a ekoso basabasa ye ekoso wo ne mpotemo a enunti no eye ebinom adan ebinom moto ehhehye ye na eye emu a wo ye eyewitness se pepper spray bi konkrofo eni no ni nyina eye ohun ne ho se of finding himself in a life threatening issue enunti na ma sa enioma no esi ye enti se ye maami etimi di se adwuma no ana se ye maami se bibi sa ekoso action bi sa ekoso ewo ne mpotemo wonum na wono na asan MP asan honorable ni di ebebepie mu a na because of sena ne nkwa eda ensane ani enunti na ema no edi sa adwuma no enti wo conclude ye in the saying say ne action anase ne nsem a ababeto abonten aganafo etwe ne sre ne abasa kasa ya ne mampanyin tu ne nai entiwo mampanyin enhwese ya ne wo be mana resign free ne position mampanyin hwese ya ne wo no embrane ne bedie no owo no wo hunu emfunso bia ewo ehu wo hunu adeboni bia ewo the message ana honorable Hawa Koomson no ehu because of say na o defending ne ho mamensan kan ne final sayings na wodi etu dwano ebiem. With the unfolding facts regarding the issue, it is obvious that her actions were totally self-defending. We ene honorable Freddie Blay nsem a wodi etwa eto na chese hu ni se maame no de ema ne yesa say wono na wo defende ne ho na obo ono ankasa ne ho eban because obi a wate se bibi se ekoso wo mpotem no akwakwa ye MP wakwakwa ye honorable na eni kwan se won hwe enye hwe han se bi basabasa ye enti wono no oteki direct se or protect no ho because emra incident ni si ye no na ne nkrofo no obi a eni ho no ma etu anase akadie ni bi ewo no ho no na no wo bo ne ho eban ye no nti na ma ne ye sa enti se Ghana for eteye na wo mo twi maame no wa abo so wo mo ka ne ho nsensem se ni ekoso pa dia ene do no wo betimi agina mo aka ede afa maame no ne reaction eho se na o defend ne ho na wo den nsem we etu edwan Ghana for bebre na ebo enjo so na wo mo ache wo mo adwen ebinom esen ebeye den na wonka se self defending because enoma won takrasem na wo mu etubo mu na eba ne sen na obabasia utimi kuratuo se wo de ko baabi akwa akoto utimi ne emema edi ese to the sense wo hihye wo mu moto edi pepper spray egu wo mani na kan se sha wantimi ahye ne ho so enti na wo yesa anase ne su ne ban a wonda na di wo parliament wo ema mu hu ye enunti na mu hu ne se wo ye soronko anase wo ye quiet and calm person enti ensem na mo kan de munyai ka because obia ni pebia no wo ne nanso ewo no ebia sa the other side of her no munya ehu ye afei na mate afei na moni ehunu enunti na mo ka esa ensem no na ni pebia ewo ne nanso nkwade munya ntu se ne nanso eno no wodi fom ewo de wo ye no ho nti asotwe bia ese no momfa emanu na eno na ebinom nso ka se mami oye nice woman said honorable kano sa pepepe na etie mami no oye nice woman oye calm basa ye de wo chiri ade a woman no ebi emfa ne mpoma chikurampo enti no se ekoso sa na ono soso ene honorable be ya adwen se self defense mu na na ebusuafo mama menkenkan adwenche no bi ma was Yenya Obidiaba or say, why was she holding a gun before visiting the registration center? Has she gotten there before meeting the life-threatening situation? Why can't her seek police assistance?
you people there you will always defend your own no so ne dear no or say aho edenti na maami okura eye etuo ede ekọ honum onya eye life threatening eye issue no e wo fie no de koya na ase no wono aprepese wo kọ akọ threatening krofo emom enti no munya se de mo keka no eye Chris ede awode e ba ye or saying what happened was a life-threatening case for men on motorbikes surrounding your car, so she is justified to give a warning shot. After all, nobody was hurt. It made me flashback at Adam Mahama time at Bintra Obuasi. If he was armed and was giving a warning shot, he wouldn't have been stoned to death. Or also so at the end or we know the two as well says she is a nice woman or same. Ampa mameno issue I call so nti se wa kopa kana motos as around the dem bim na was all ye. And warning shots now what they am ye na no kwanson na we amanakai Adam Mahama ni issue no say that time no no so ko wo tu e wo ne nchen e na ko wo Sh0t ya e de call soro o ma warning shot and kenya de say ye besi no abo e de ekunu enti we de mame no wo ye nice person de o ye no e ne kwanso a e no no ye na bi so e de wo de e ba wo say please stop defending them. You people there, that's how you are. Nonsense. Or no so dear no. Abusuafo aha na ye de eye adwentre no ebetim. Onso so awo efie de na wodwenfa eye press release eye honorable Freddie Blay. Wodi etu dwa wa address eye honorable Mavis Hawa Koomson ensono for wadwentre ebra e wo tuma D.ied. Your comment section e biem so obetimi like your videos no wa share dia ma ebusuafo follow yen e wo your IG page @D.ied _midin ene ekria sikapa dasane ye besane hia fiti ani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumchacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much D.ied hwe na prophet kumchacha me so me hwe